Ok, pozdrav svima ljudi, ovdje je Zekoslav Ogiša i danas nastavljamo sa ovim govnetom, znači da igramo, znači uzeli smo handgun ammo iz ovoga đavla, sad idemo da pretražimo ovo mjesto da vidimo ima li još govana za pokupit. Znači, ako želite više ovakvih epizoda, subscribe, share, like i koment i mi tamo nastavljamo tamo gdje smo stali. Znači, pobjegli smo od onog debila, od onog ko zna što je držao u rukama, tio nas upčajek. Znači, aj mi da pretražimo. Imamo ovdje ladicu i neki karton. Što piše ovo? Bastards. Dobro, što? Shotgun in rec room. Znači, pa da, to smo onaj shotgun smo vidjeli, da vidimo što imamo u inventaru, anti-coin ćemo sklonit. I to je uglavnom to, imamo herb, to će nam trebati, anti-coin ćemo čuvati, znači da mi saveujemo još jednom ovo i mi nastavljamo, to jest idemo neđe gdje bi trebali ići. Ok ljudi, ja ću vam sad reći, ja mislim bar da mi trebamo ići, znači mi trebamo sad ići dole. Znači, kad odejemo dole, bit će svega alright. Koga šiša, nadamo se da ćemo dobro proći. Evo nas ljudi. Otićemo prvo na ova vrata ovdje. Zaključavam s druge strane. Ok, onda moramo ići ovim putem. Znači imamo nož, imamo pištolj, ali mi ćemo držati pištolj za sigurnost. Ok, vidimo ova govna. Znači čim su govna, bit će onih crnih govana. Imali ti mamicu, pičkicu. Dobro, ubili smo njega. Ček, ko su ovdje? Šta je ovo bilo? Zaključano. Kako da uključajem, brat? Šta je ovo? Lucas, trying to scale, lock him up with left arms. Take him out and ready, you know how to open the door. Free ass and a handprint. Šta? Aha. Čekaj, treća ruka, to je ovo i šta onda? Čekaj. Da pokupim ovu stvar ovdje, da vidim šta imam. Nema ništa. Nisam trebao ni otvarat. 3 ace. Kako da znam gdje je 3 ace, brat? Da nije ovo možda. Aha. Evo ga. Puniti. Kako ovo ruka bala, šta je ovo? Crkni više. Kako je ovo ruka, brat? Ok, imamo dissection room key. Da vidimo gdje se mi nalazimo preko sekse. Što trebamo raditi uopšte? Get the dog's head from dissection room. Trebamo dog's head iz dissection room, ok. So, locked from the other side, super. Ok, ovdje neće, šta je ovo, jel se ovo može pomjeriti, može, super. Da vidimo šta ima ovdje, pa ćemo u dissection room. Samo da vidim gdje je dissection room, znači ovo je prosection area, mislim da je ovdje dissection room, ali ajmo mi prvo da istražimo. Ovdje ima kutijetina, prosection area map, super. Znači evo, dissection room je tamo, znači bili smo u pravu. Handgun ammo, to mi treba. Handgun ammo opet, to mi treba mi handgun ammo. Šta je ovo? Scorpion key. Joj, pa to je za ona vrata, da, vidite. Uj, mamicu ti. Crkni. Ljudi, znači ako ne pogodite u glavu ovo govno čovječansko. Oća, poludite da vi igrici. Crkni više. Ovdje još nešto iskoči. Ne. Igrico. Serem ti se usta. Ok, ljudi, mi idemo vamo. Zatvorimo ova vrata. Dobro,
Da vidimo, nećemo ništa stavljati ovdje, da mi saveujemo, ovo je previše za nas. Ja ne znam uopšte kako sam ja mogao prijeći ovaj igricu prije par mjeseci, mislim ono, zaboravio sam totalno skroz sve, znam ona crna govna, ono sam zapamtio. Šta štrecka, aha, ovo je to sigurno, jest. Znači po ovim životinjama na vratima možemo znati koji je koji ključ, znači koji je ključ za koja vrata. Sad ljudi, moramo doći do onih vrata gdje onaj Jack Baker, onaj majmun debil, onaj. Živ je on, bolan. Marš u pizdu maternu. Jo, brate, dragi. Joj. Mi zatvor ova vrata. Zatvor. Mislim da neće ući. Šta je ovo? Shotgun shields. Ovdje nema ništa. Šta je ovo? Neki zub. Šta je ovo? Broken shotgun. Šta je ovo? Aha. Ovo su kao one 3 glave. Dissection room in the basement. Dobro, šta je ovo? Handgun nema, to mi treba. Camo fluid. Super ljudi, znači napravit ćemo još jedan Idemo mi dole dok se ova budala nije probudila. Idemo trčećim korakom. Sreća što možemo trčati, ne možemo trčati. Mi poskapali. Ok, idemo mi ovdje u ovu, da uzmemo ovaj shotgun, da mu prospemo glavu. Čekaj da ovo poredam, da mogu stati na prvi slot, ide puška uvijek. I sad stavimo ovu pecka. Evo ga ljudi, imamo shotgun. Super, imamo taman za 2 ova đavla, stavit ćemo mi prvi slot pištolj, što je to bolje. Ljudi, idemo sad ovuda da saveujemo igricu. Ovo nam je saving, neka takozvana saving soba. I onda idemo dole u dissection room, onaj tamo gdje je onaj dissection room, onaj. Znači imamo ovaj ključ, dissection room, evo piše, ja mislim da piše na ovom dissection room, tako da idemo mi ljudi u dissection room, da pobijemo još onih crnih govana. Ja mislim da sam za sad sve pokupio i da bi trebao biti siguran, znači idemo ovim vratima pošto smo ih otključali. Ok ljudi, evo ga, znači ja mislim da je ovdje dissection room, znači dissection room je ovdje, dobro. Znači mi smo sada u ničemu, ni u čemu, znači mi smo, pa daj brate šta puca više stalno. Handgun ammo, super, ima li još čega? Fluid. Jednog. Dobro je, znači 3 ova u glavu. Herb, daj mi onaj camo fluid da kombinujem. Moram se osloboditi, imam puno ovih first aid medova ljudi. Ovo je nemoguće. Ok, ovo je boiler room. Ovi su ti. Gle. Crkni više.
Viva mater! Uš! Uš! O sunce ti! Ima li još možda da ih izleti? Nije ih dovoljno izletlo. Zatvori više, aj! Brate, dragi, čisto ovo, bože, vidi koliko sam potrošio municije, pogledaj. Imam sam 9 metaka. Uj. Evo je, aj hvala Bogu dragom, više... Otko ti tu smeće od rano? Smeće jedno odvratno. Šta se kao ovaj ne zna da smije tu, jel? Joj, ovo je policajac, a joj vi kakav je. Ko zna šta mu je sve napravio, a dobro. Joj, to je onaj policajac čovječe, evo njegov pištolj, ali ja nemam metaka, ništa čovječe. Ej, kak ja da se borim protiv onog kretenčugi, one, nemam metaka, ništa. Evo, shotgun shields, hvala Bogu. Now herb, šta će mi herb? Ajde, uzmem mi to. Peršu. Opa, vidi kutija. Handgun ammo, hvala. Hvala ti Bože. Čekaj da vidim jel imam ja, zeleno je dobro. Ma otvori balan to da vidim ima li šta ovo šta je ovo. Urdebi, jao vidi ga. Joj, jadan. Chem fluid. To mi treba. U stvari, ajde. Ču ljudi imamo, čekaj da je jedan ovaj. Ok. Sad imamo full health, men se čini, što je ovdje, aha, evo ga. Evo ga, red dog's head, ljudi. Sad idemo do onoga. Ajde, idi u trigger. Dokle ćeš više da mi iskačeš? I šta sad? Biš. Ne. Vijem letim. Haha. Šta je sad? Ček, šta je ono? Hej, motorka. Zašto ne mogu da uzmem? Mogu. Dođi vama. Pa štiti se, bem ti mamu. Ajmo, ubi ga. Ok, ljudi, samo malo. Samo malo, treba nešto da osjeća. Ok, ljudi, treba sam da završim, ajde vidim samo ovo opcijama nešto. Ok. Brat. Ubij se više. Ajmo. Oh my god. Isuse Bože. Jo, majko. Šta je ovo? S motorkom, a?
ljudi. Ovo je bilo brutalno. Jao, brate. Kroz što smo sve prošli. Ja ne mogu da vjerujem. Znači još negdje mi iskače voda, a? Neće zatvorit sad vrata za sobom. Ok ljudi, idem gore da sejvujem ovo, neće moći bez sejvovanja. Ovo buda. Joj brate. Ovo buda. Šta? Ko pjeva ono? Mamicu ti poljubim, šta ti je ovdje? Matora, baba. Da zatvorimo ovo. Da ja sejvujem ovo ljudi, ovo ne može bez sejvovanja. Idemo mi brzo da otvorimo. Da stavimo onu glavu, onaj đavo. I eto ga, nadamo se sad da je onaj Jack mrtav. Da odstavimo glavu. Ajde. Evo nas vani. Ok, izašli smo vani. Tamo je ko zna šta. Ovdje ova prikolica. Gajba. Da vidimo što je ovdje. Ok, ima svašta. Što je ovo grudnjak? Opa, bravo. Što je ovo? Broken handgun. Super. Ovo nam je kao neki save room. Hoći ćemo jedan da se polijemo ovim. Ovo ćemo držimo u inventoriju i ljudi, eto ga, ovdje ću, moram save-ujem. Ok, da vidimo. Vidimo što je ovo, zvoni telefon. Ko je sad? Možda opet ona Zoe. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. Serum. Alright, so where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. Uh-huh. And so can I. Old house. The old house is near the water. You can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Your mother? Joj, njenu mater. I'll be looking for Njenu you. staru ljudi. Ok, matorog smo sredili. Ne! Et koji sam ja debil, ja slučajno potrošio metak. Htio da save-ujem, koji sam ja defekt. Ajde, dobro. Ok ljudi, ovdje ću završim epizodu. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda, znači uspjeli smo napokon da ubijemo onog Jacka. Nadamo se da je mrtav, znači mislim ono, ako ustane opet ovo govno od Antika Coina, čekaj da vratim. Save-ujem opet i znači ovdje ću da završim epizodu. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda, znači fajtali smo se protiv onog Jacka, nemamo više onu motorku, to je šteta. Ali bitno je da smo mi živi i zdravi, tako da mi se vidimo u sljedećim epizodama. Ako želite više ovih epizoda, subscribe, share, like i koment. Subscribe posebno i share posebno, like posebno. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi ove brutalne igrice, horror igrice. Vidimo se ljudi, čaos!